Ka KSU West Jante Hills District akan nyutrik uyayong arajar arpuar kalilij ay dekedor kaso menteri ketenat pulih putih baklah kemen remboi bat kerpat bancim kialem haka ban pai kemat gejing bat jingduna haka Government Boys Higher Secondary School Jawai naga benta gejing jing biang jongki kena pulih. Kinong alam ka KSU West Jante Hills District rengkat bat ka Education Cell jong ka KSU Sengkeme kila kerpat ubak lakmen remboi bantung nohikai syuk-syuk haka nega skul. Namar gijuk kinohikai ki behikai ka performance step kiap ban beteng saban aji hikai haka performance ngiru. Education Secretary ka KSU West Jante Hills District Tun Shan Kram ulong bakaseng kladawa bantung syuk-syuk kinohikai neki assistant lecturer haki hinyau telik subject bat iwe pion bat LDA. Kila penpau begini ke skul Kamdan Satya ke Science Laboratory ke Bapaka. Ke bagi kena kila benda ke eksperimen. Bat ke skul Kamdan Satya ru ya ke library. Kipan kena ke babiang ke mana nilai ke basketball. Kadon ru ke jengbam terekam jengki core komputer. Bat ke jengbam dan ke internet. Ke KSU kelada waru badai bantai no ke kendro ke batamai kamtam. Haba ke kendro ke berim kala kelem no. Bat kala bu ru ke jengmai ke beriu ke basa marjan. Bat ke skul. Bat kila ong ru bagi sorkar kala kular ban penprano ya kayeng kebarem naduk kesenam arajar arpau. Hendak hidup menta kam cem lapan prasatya naga benta banyok bantai no da kayeng skul ke Bapaka. Kajing le jurip jongi hatu ka khasantrik jong lober. Kipon hi hang tu kilong ba ka morning shift. Kinong hikai kibahikai hatu ke skul. Kijuk kinong hikai kihaban hikai haka day but morning shift. Menta ketar kedai kemat ke Bakongsan ke badai ru ke poin ke ba nangkong bangi pensengau teu ong ba nginle nagaliang jang ke department ni kene ru ong ba insya yale kat bala ban le kene teki pebun ki report ki badai bat ki jingle jongi tu sengi kumala pai biang hubunai bala dep teki science lab ru ki ngiu iba kadang dunahi ki school library naduk ba ke sorkar kala bu ik tu ke school library kampat don hang tu teu ong ba ni kenduk meni i minister ong ba ik tu la bu ik proposal ke don ha ke budget jong ka government yong nakliang jong ka department ke syam jing hadu kata-kata ban sim yeng ni senjam hanrei wat la kata ru nakliang jong i ila ong ba in sepersyang kat bala kat kum ke jingla jongki ni hala ke jong kebor I ong ru ba watang ke tulop ban siwi kino hikai kelong ke basyam jing andre ban ni phai kini ki infrastructure bat ki manpower ru kumju haki college bat ki school prepare kelong ke ba syam jing ka sarkar nakliang jong ka department ru bat uloong hak bah suwa bangin mi uong bah nagumno to ngin ya persang khamtam namar ba kene gede ka spa ba jongki kena keluan pulih tu ke skol.